Kardom Lilisan Sondalong Lapen Penangwe talks on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State. Penangwe niltum 504 episode lo kebang. Tasi Penangwe lethot tame niltum bahine penalis pampakono apransi niltum kani bangke. Akhirnya sarjaya kathar retired IAS officer Lapen non mad APHLC long President Kardom kebang panapot deng kolosar Lapen Lapen adun dulu tulang. Akhirnya sarjaya sombe adangli General Secretary Wathat Langsu APHLC Youth Wing. Alang pandame ki pateng pen na chitong do na pot deng kon lo aro tasinon penengwe jasmet entum ka chithan bonji ke lahen lo a topic lake hemprek konatlo labang so hemprek konatlo warlo sin entum ason ason chithan bonji pedingo jaji sita pithi hek pas entum chithan bonji tasinon aprang sinili akai sar jaga thar pan se arjupon po karjupon ji a question ba ke lahen lo je elitum non malom elitum karbi anglong jasmet duar baguri a constituency arlo Lapen Dwaramala constituency arlo. Dwaramala constituency arlo abangke lahana jasemet 11 polling station abangke panchayat nangpalu chok palam the. Lapen Dolamura area mate Dwarbaguri constituency arlo abangke polling for. Lada panchayat aromsi pilu ponchok. Lasinon labangso putaksi chitham ponji lasi India constitution along abangke lason hello article 243 m along abangke panchayat cannot be applicable in 6 scheduled area but scheduled area ko sada kato sala si ko puson si itum 6 scheduled area along ri arlo le la dwar amla la pen dwar baguri arlo ko puson sa nang chok ma so patha la nanga pilut chok ke aprang sialang nanga pilut la so na pilut I chok ke ilitum puelilo India dang si hala principle of copy me jong hoke du hala so teng pen directive principle pudo of the state policies directive principles of state policies hala da ke tok du panchayat ning hok ta do nang ji pula panchayat do nang ji pu ye thege rong bethe ta Rong asor atu, rong akangura atu, rong asar atu, burtemen atu, laikui development akamalo, ari dudunai, mana ajak kong dudunai, la salam no, arling kita tu MLA minister tu maning hangaling, CM tu maning hangaling claimer at long leg, la puapan la si directive principles for of state policies along like talk do. Setahala dak poncat tu along abang aku clarification pitulo. Chapter 9 part 9 chapter 9 kali part 9 243 clause D along pitulo. Je poncat puke seta la Hindi pen Bengali pen Assamese pen ki pu a ponchayat det le ponchayat kali. Ponchayat pulo tante by whatever name called pusi ki pu by whatever name called puke ingrai arlengalamen pulo te amen ponchayat amen pu aling sita mit pul. Akhirnya karbi itu nge amitanga ponchayat ke ponchayat pupelu. Ponchayat lah so ponchayat pen kacing barcik ke itung ke serwan kep le. Lalu, lapen kuki itung ke tulsung vaisal. Di masa itung ke raji nai sokol. Lapen garo itung ke songkol dil gipal. Lapen ke njang tirupuniu songsatven pugala ke rengma tum le. Lapen ke mukpom chauban pugala ke syama tum le. Khasiat tunge lage dorbar snong pulo lapen tiwa tunge sining pisai pulo lapen ke garo alam ne pu elo lage songko di jipa lapen ke rabha tungda do yena lapen aunaga tunge lage utu menden pulo lapen lotha tungda kaprek do amen do etla lai hoi amen kaprek neli ili tu a CEM apan low picture down lo
pini si ka samit dam la ke dam tan ni thong ke suti sai se mat pi dam long le det lo na si pini si ke pi dam la so ka gos ha chief minister la pen governor long ta pele la ilitung ki pu ye thega ke pu dam nan ko ke la lo ye hala lo long ke to ka teng pen itum emet hang upon ja mane mu pen ni ligi pu amen hai hui halai hui itum Allah selam ra election pe do ek nahi pusi pu dei government ge la si election itum seron ke election pe do ya lama be setan nong ye modern that ke mati jo modern alo ke non ke la si election ka do e man le election pe do et ke sita achi tim an ba ke election pe do nahi palam na itum karbiaron pen pulote rong asar ke larwoi no daki la akur isia tumang bong si amethang tum si la akur isi hemtun at kopomaya nokum isia tum si alak litum si chingwai ko masi rong asar ke man poma pu la pot la ke dake election ye pedo no dakko khasi tum la si la ta Allah salam tu dat lo yong si nong room yong si rong asar lo palante nong room atum anle election along pache dandun pache yes pache dandun chok na usi hala da Allah salam son that taksi itum kar bi itum ta salam meji lata athema iligen itum yo apranga ting hode itum ke itum pu ver ne lo bang India government arlo si iligen tu aman non ke cheplang itum ke pho ilo athia bang ke neli non jong si ninge pet dat nai pula te ninge dat pho alam ke le pulo election itu methang election chi bi bedet lo serwan ke bi bedet lo dorbas nong bi bedet lo sining pisai bi bedet lo lama khala Assam government ke our sign ang long lo nang tu methang ga bedet ke puliyo apol poncha bi na koman bang ke duaram la karbi arong bethe ta poncha nang bi det lo election pa pe do ko la pen ke Dwar Baguria constituency long Dolamara beti Malasi ye Malasi ma thadam tha Malasi beti ke lage karbi sai sik dake banga khega belu seta hadak anta ponchayat election ang pedo koklo an ke non alam ba pulo aja hadungan bang ponchayat ang pedo lo wala di tu ma thalo ponchayat ini si do yong yong pulo ma tha seta la son gali a ponchayat lenang dolo te hala election ke haya tum ponchadam election ke haya tum hala tum si development akam anta klempo non bisar alam Richard Dobby si ilitum MAC lo hala Dwar Bagori ke labe alang li EM talo seta alang li area ponchad along ke kludun atum anke vote tapi don net lo a member da man lo ante non ke hala so a member atum ke damnanji ke golaghat jila porishad along jila porishad hello hala tum a head office le kaun dak di phule ke bang nahi ali lo alang litu hala karbi area anta polling station pho hala tum pan pho lo ne ko an ne tani tum pan na pachini ke polling station pho pulo Malaysia matalo dolamara number 2 matalo laan ke karbi tu masel lalang litum anta da autonomous council di phuge wang kamelo CM long wang kamelo alang litum ke damji ke ha golaghat jila porishad chairman long si damnang po alam theke dam abang ke ante laso la ponchayat election ke do anadim ke non ke karbiang lo ka leader ke diante ye lo teng lo practically tala lo plan ko karbiang lo ngali lo athema difuka ke bang yakam mele lo council la yakong hada beden lo ande ye alam ke la pul hala Dwar Bagori tala ki ko Dwaramla tala pul Dwaramla ke la ke ha bot halang so na tu Watalang so la karbilang pi do watalang so hitia lo karbilang pi hapui hia na tu nogang district dai na tu la karbilang pi arroi pen hapu an ke non ke
election pedo dat lo ilitum EM body Prabhat Taro hedi Prabhat Taro arong betita lapen Joyram Ingling apranga CM latum arong anta pro poncat election pa pedo koklo ante halatum election demokrasia tengpen kang vai amuni tum hadak do koklo ingwai dat ante hala rong asor ration card le nangji pusita urunodoi le nangji pusita hemso le nangji pusita lapen ke job card le nangji pusita jat le nangji pusita alang litu amunit ke hala poncat election ke hai tum helo hala poncat election ke hai tum ke alang litu ma headquarters ke non ke jila porishad hojai do hojai dak jila porishad do lapen nogong jila porishad do hala dak si hala tum dam nang po Prabhat Taro bubadi Prabhat Taro mata alangli pejo pen ke alangli ration card ko bine chi thik nahi polot tamte alangli dak hamren wanglong lelo ba dipu wanglong lelo alangli ha nogong kalite hojai si dam nang pola si iya mata lo thema alangli area an ke poncat pen ke hai tu si a representative lo ke di demokrasia teng pen ke yo la puyo alam ke la son de ke plan plede ji apan si aprang pen constitution article 243M along la pen article 243ZC along la pen ke Ponchayat Act Assam Ponchayat Act 1994 section 1 along pudet lo ponchayat ke 6 schedule area arlo ke pedo pedo nang ni padak tok dat lo setanong ke pedo dat lo itu ma CMEM MLA tum antara dodun klip lo cekroy dun dat lo ante non ke latum area an ke ponchayat area lo ponchayat area bolte lage 6 schedule area kalilo lage 6 schedule area kalilo bolte te karbiang long arlo kalilo lage latum ahiana tu ha o gurian ke matidi Morigao lage dam nang po Nogao lage dam nang po lapen hojai lage dam nang po men nang ke plang pledi bahala Assam government nukta chalak o matidi Bongo sena nukta chalak o pojo men nang paya plang pledi pejo pen senang paya plangi lage nata non jong si itum chesong dun dik pulatan te ilitum election pen ke hayatu chesong dun dik pulatan te la ke ilitum akar biang long si than pon wang pola lo malasi dolamara bethe la pen dwaram la bethe ke than pon wang kar biang lo ko bitu muchot ko no and this are itum mena chitam lo amchak tum kamat tha bang la son lo nang lisi panchata nangji aku non bang nang ni puhala kachini dam kabidera polo he ngopen pulo ini tum ahok lo tar biarona teng pena panchayat bang si nangji lalu matidi lasi non inte non itum tong sekot pen council tum kupi pen si la bangso panchayat la long ni hinia constituency long nang biko lo kupuson me si non ke khanun ko ke khanun dek nai ke lo teng ke la elected tum nai election pen ki hai tum si ki khanun jaja kong du government pen kaching ki jalo la pen la da council long pen ka reject me tum jaja kong du ko ili tum la tum non ruling tum aja kong jihad ja khai ji ma he ba claim ji ma claim ke ba un ji ma ne la so ko thang na le pilot rata tum ki la election pen ke hai tum man si cholang prong nang po alang li tum man si cholang prong nang po tema itum si ka pe hai lo ke nang tum si claim nang po ulang mati di apo alang li tum man si litu ke cholang prong nang po rata tum an ke la election pen ke hai a CM EM MLA MP tum man si cholang prong nang po ili tum bang ke ante la tum jong si claim kledet pulo na telo pulo claim kledet pulo te la ke la tum he no pu nang ko po an ke election long la tum han la phak nang ko po kala akapre pan election pe hai rom nang ko po
aku klaim dulu. Klaim dia. Ada kan government hak konstituen la tu mangke high command pi mandi. Masih tu power sih ada. Macam ni sih ada konsep nak klaim dia tu. Kalang lagi sorry. Setelah ladak itu nggak cini dam naik bang kelalo. Kita mentang recently High Court long aja cement setelah tu High Court long lamrai di bidang itu. State government jong si aron repen lo kami pincong bor idet polo tang te hala itum kaciri dam naik bang court si dam nang pemade. Lasi court atum abang aja kong do je state government atum ke pas aja kong me pen mote High Court atum ba court atum se aja kong hinu pala. Laso alam aku tak nak pilih pilih. नहीं लगे तुम ठेकलोरा लो कॉन्स्टिट्यूशन के कारकान पामे कोई तो नहीं पामे है ahola power court of dulu kali masade sida me itu non constitution कारकान चिन पामे पुका चिनी दा olam na ke non ini tuma pala town committee election that is man conduct pole constitution lo ke matela dak sarkar tum na BJP sarkar lo constitution se ke di dan kalau soal tank board kali masade soal tank board non lakukan constitution da कारकान lo lapen non do bom ke lake aron repen lo legal body si non ini bom lo la town committee itu tak lah lasi polisi ni thekno CM bangling je bang ke arbe ke jang pot lahai pula ke arbe ke jang masih itu constitution akan pending balang se gadi mati lagi tahu tak lo arbe ke jang kau beda ke alam di develop pig lo padam dia lo ke develop pig lo alam ni ninje ber lo kan ke arbe ke jang hote dong plet det pusi la dong plet det inhan charti lun si alam li development pu kipu man ke aku ni sar isi alam nangme ni alam ke alang tu mahaladat pulo border issue upon nang tu lihin dambong ji dulu kulu ni lo bhana ni pupu dam nang ni pupa ni dam nang ko puai phir su dam ini tu mo penali kapak lang alam soka taksi panchayat la bot phatang so long nang ki bilong ko balama bang ke lake udam nang prote la so frankly bangke original Assam ko bangke pilih lo kar biang long ni lo ko kali lo ko alam bangke ati ko so nama nile tu youth tumpen tor ke nama ki amar la share di ho na klam alom school LP school sini aku malam wathalang so malam thaya mau sa kar biang long si puri hai hal da bangke district bangke kar biang long boli dalo Nawang district kusikan somo pulau de la ke alom ni kar biang long ni dalo dangte alang itu konsil sort of bela dakkel angan boleh kalang lah kali mau sari pudun nangi pudun ni dia tak la penhal dak kalau mamun itu la so feel ali dia puna bang bongo sena pun jodo la so bongo sena pun bang voter ID ini Islam council election pun jodo ko la pena ku state election tak ku jodo jo lage ultimately Udam yang plot council sorpan koi na kolam lo hai alang tum chini lor pe sila pusan klep lor alang ni tumse chini lor lo la pen hala postal pin code hai di postal pin code ta dolamara na thuke golaghar pin code se pilon ke karbang lo pin code kali la son da faksi da nogong koi dwaramna na tu ta son si bitang lo bon an pai lo jok lo bon sala sildubi mata kalang lo bon kalang la west kar bang sildubi athe hojai pin code se tu non enbo bote la ke moasia la ke la ke pine ko mote la bote hojai district se tamji kalang la lasinon akhiro di part lo thema west kar bang long ada doram la ke fekya ko nasi tuning we nangli adang thi doram na ke crazy polling station crazy lada hala dikisir adung pen punja antalo punja pen ha oguri ga han neli adung ha neli pen paparna la ha ampanai ke dama to war Nelly papar desa oguri podo ada ang kaya non karbiang long ke than pot sita ili tu CM EM MLA minister MP tu ngeng sabri lo ka phere man do clip lo to mange buat cing hot ke khom phere ya se me phere pik lo tu athima la sading ke
bongo sena tum aprang menta lage nitum bongo bumi pincong yipu ningje et lo la pen la dalim bari along si bongo sena tum procession ke dam ta kapiklang cheng ken he ningkan ke ba aprang kero report pilo non lang namlo polotan te la panchayat nang pa lut ke 6 schedule area lo nang pa lut long pop lage long list ke pom lo plan ajo pate lage plan area pusi ka declare lo council atumpu todun promo nata lage thoi ajo along rilo ba area lo bolo ki paklang nam te non dong si dodun ki bom lang polotan te la si dodun ki plate na ko jongsi karbi la pen kapre ngong so fansi ching hon bulo tante council tumta chi defense na ko la si non kapre ka question dam je pran ra tumta ka chini ba chining tung duk dai ji mene apot si non ra pan pilo sarang le thanga tung ge non existing la bangso BJP government atum aphan chiki bom lang bulo tante ile tum karbi anglong upi plan ko future alam si non nangli phanili nangkar julo kewang jilang ku piman po itu makai ba itu malong di kopusong si man bola sobang rat tum chinin tunduk ta ko sin ang rat phamphane ka lage non BJP puchar gali congress men si na cheng congress hut men si na cheng lo non BJP atum lo BJP pen congress ke lage two faces of the same coin ko ingraji pen ku ke la isi coin mane hala poisa hai bonglong chen poisa bang hai रूप और पैसा बंग वो इही अनाथु के नक्शा का प्रेट दो पो इसी इही अनाथु के पैसा दो नक्शा का प्रेट दो पो सीधा इसी में का पैसा लोला लसन तक लसी इही अनाथु के BJP नक्शा क्लांग लो इही अनाथु के कांग्रेस नक्शा क्लांग लो कि अब वस्तु बंग के पैसा बंग इसी में का पैसा लो लसी के चेंग लसोला अजर्निंग पिक लो kasih plan aprang nasi itu kilu dulu karbi itu kilu punang kok lah si itu son kilu apa sih mikir okora putabang nang tok long lok lo textbook lo masih tok dep lo non ili tum lekan iya lam kali bangka do eta chini la pirte ke doan chini la lage la yo kitab na pore dun tum ane chini la school lo si ke than gente la si la so akilu pena jok si ili tum election ke kijuya kam kopinya celebration kopinya function ko segitin lapen ke demokrasi alam ke itu chini ne pin lapen ke lahil just semet lahil ne liga chini ke demokrasi lapen election wala masab chini ne itu karbi lapen akapreka tribal dumda tribes dumda lapen na joksi ilitum election ho sikata phola dat itila non चीनी लोग लो बीजेपी के हाई का लगे बीजेपी लेके हाई का ली लगे बोंगो सेना पेन बिहार सेना सी के हाई को अल्लाह में बंगे लगे जो 2022 निकन काउंसिल इलेक्शन होता निंजे एडलो नेली लगे असम दंग सीटा ला सोलम पे थांग एडलो का दो बेटा हक को नंग कुडुन एडलो असम बेटिता अहोमिया तो मनता नंग कुडुन एडलो Jok ke Cini lah lo, and then non itu kopi si hala pugi dun tuam, kopi si BJP long ke dun tu bom lang, kopi si Kongres long ke dun tu bom lang, lage Bihar Sena pen Bongo Sena parti ke lage, hala tu mangkapang tang dunia pansi iliklam tu rong di tiga kopulo, la sila solam ke Cini nega la politikal la bostu hadi, demokrasi alam ke Cini ne apor, la si demokrasi alam Cini nang ji bang itu Bongo Sena pen Bihar Sena dong ke BJP pen Kongres pan ke arisim ason si enchot la pen non an ke arisim si en lo non ajer ding de lo arisim en elu la tu empat ametang si arjap ti pala tu non ke ate mahal la tu itu karbi la pen inglong ara tu anso se amulu la tu dopok non la Bongo se BJP pen Kongres atum pan arisim en bom si alatum ametang pai cipikam bom lo
long later cerai bom ke pe plang bom lo non ke itum tribes atum an ke alang litum arum si do fak lo non ke la salam itum democracy the working of democracy pulo working of democracy ke itum la salam chini ne dat lo la posi itum non anta BJP party le ko Congress party le ko posi pu halage kumata party lo hala bang itum lang dam di kumata pansi kumata khai man se ke claim bima kang hon ma la pen ke rai ko ma hala bang chini ne ako politics le ko pilo ma puye pu are politics ke claim ke muni datum politics ke claim ke amethang a det la pen a khai ke chi raya pansi politics ke claim la ke chuya pan gali ison alam non nang le turok le hai jadi ni tum pu bom lo ko pisila hem la son chikim thapare pan ki du to pan lang plot si nang tum a hem chikim thapare ki du to along le nang tum nam la ama dor ke komben nam la man bagan chikim la aman hala ki du to ro sor ke non sai ga ti kia thai da veเราส่วนปีภาษีเคลมหลอกคนที่ตุ้มปูโลอันเก็บบางรัฐตุ้มสีอาจจะรัฐตุ้มกันด้วยกันลีบ้านปูบางเราไปทำให้มันที่กิมนั่งมันเต็มตีเพื่อดีนะปูดูนั่งตุ้มตามัวอะไรก็ที่ CMEM นั่งมันเลยแต่นั่งตุ้มตาจิกิมนอนนั่งตุ้มตาจูนอนปูบุญญาปูดูลากกันลีเลยลากกิลุเทคตีกันน้ำเลยเลยนี่ตุ้มมันไอ้ปูดูนั่งอีกอยู่บางส่วนสีวิโลก็ให้นัวกันโมนั่งตุ้มhai det lo te nang tum ke son viri pusi ni tum manai pudu nai non nga nang tum dhala tum te levi non pusi ni tum manang pudu tu rong angela son lo te rata tum si mela itu a politics ke chuja an lo politics mo itu ga hidet kente e det ke raji e kai se raji pansi itu a munit tum ka pe plan ya pansi politics ke klem nai kente arleng ke the tum an chuchot le ko pulo lage son ya politics ke lage son ke politics pun i lage ke cho politics lage ke cho politics lage politics anta kali la son bang ke kahi no long si dudum ko pula ke hala ngos ke cho ta habi pine politics bola te munit atu ma ke me fansi claim nahi halo kadu ita election ne se dan no ke chepe haiji ni ke cho ye fanli ni rat fan ko pini claim ya ke me claim ji pu cuci pinji ne, apa sih election kasi dandu. Kero report pe losar, nasi non ladak akai sa probintera nakar judo alam the do jo ladak nasi ningkan rock 6 years par et lo upia pot si BJP tum town committee election bi ai det. Laso alam than pachini pon ik ji masar ko sedak nali pan mangkar. Apa alam lo lagi serius alam ningkan rock le kan lo seta account se judo lo di. Eta pipot bi ai det. Baktai ta latung extend dong. Ad hoc committee si claim bong. Lagi arona ting ta damdi lagi munit domhan democratic rights ki thi job kam lo lagi. Democratic rights pachihar jaklong le det lo ningkan trop ante. Mainly ke ningkan ke thombe ke di la tum ke ningkan ke thombe ke non ningkan trop bolate ningkan ke thom ako pleng to at le lo. Is ya turn down to at le lo. Lagi democratic rights pachihar jaklong le det lo munit domhan lagi henopi ka kam lo la pen tum ka demand lagi council tum no mat Difu Municipal Board election pedo serak nangji Bukajan Municipal Board election pedo serak nangji Hamren Municipal Board election pedo serak nangji Bukolia Municipal Board Dokmoka Municipal Board Lapen Alonga Prek Tajam Hauraghat Jengkha hai hoi ke town da kali hai misal si sitabang jeng town pudi pudet misal si lai hoi ke town la ki vi house borlang fair da habit yo bete reserve forest bete si town pu varet lage ko pine do hai neli chini la eli tum ka chini da nge la ke bongo sena pen bihar sena to makam athema panchayat ke koi municipal board lote aro town committee lote Aloke Assam Municipal
Municipal Act ateng pen 1956 la pen 1959 ateng pen si claim ji la ke sik sidul ateng mengali la si sik sidul aron ki enjok plot dia bansi la Bongo Sena Bihar Sena tu la town committee pape sengweret la non itu council dompan itu council dengan cicini ne pin la la si non habit beti Bongo Sena tu dukan gitu deh hala borlang fer dan itu lang namun non le dam tak cok non tak non tak dukan itu angilang bayi ajo bayi krisi bayi krehinian tak hadak gadi ke me sangdun kur titi habit ambong hadak ke dukan ka pedo to warak long kita lagi reserve forest na borlang fer town committee pensi permission ke hala tu bang council pen le permission ke kali yo hal of council pen permission ki enjok plot dia pansi council pule te laga sik schedule lo mati di hal the sik schedule pen ki enjok plot dia pansi la so a town committee ki seng thapare ha dolamara tal puthaklo dolamara thanda hele town da kali helo ke seta town pu kir bor I la si arni si heta wrong in koira plie tu hal da pulo ne tu han town committee nang ne pu si pulo hadak to waranta ing handong plet lang arwe ke jang hoke arni solo te long le du jang flu ala da black top to warawe al katra pili tang to warawe la penada government office sida we executive engineer office sido hala executive engineer pe office staff atunta ahut pendam office along kai kita dam dik la son office hala municipal board ke koi hospital ta we doctor la pen nurse tum ta do de hada isi kopine dispensary du la chon na tham da we hada college da we hada high school da we hada la son la peno restaurant da we dukan ke me da we garbia tum du pik pa khada ahem mat plaster sai se ahem la son adim si town pu municipal board pu municipal board pu la te la ke town apart at hemu chok lo la son si vi dam la jeng khata lo puak thak lo borlang pher da lo puak thak lo lai hui ke vi nong a town se avi den ni ha de thor da lo thang ba be mi samesi therak tu me la ke Bongo Sena Bihar Sena dompan awar sai ki pije pan dukan pakuli weret longji awar sai ki pije pan sila bongso a town committee pinchong thaparet to sar kero bi part dilo la si penengwe apor do lo posi penengwe 504 ai kusoro long Doctrine 162 to the Constitution of India and autonomous state la si penengwe bahini itu ma penelis akai sarjai kathar la pen chesong be ang tumhan bahini apandami ki phateng pen kirang pen dak lam nang chepa choyun apor arang tumhan akero bi part dilo la si pijujia prang non 26 a constituency do itum is west kar benglo pangrum pet pen labangso 26 a constituency long ethek ding ara atum mate itum kar bila kan kapek tribal tuman name kimat ha ki par sik nangia polo busini jong tam tum athema non kimesen arap cari along le itum dun long asonte itum asona kisung pokeda ja polo sedame non la thai megreng loreng lor si itum aron do ko fetch tame tum pan nang ki pap football ia pon la ning du kalam lo la si non itum ka chini nang ja bangke ila tu abang putim ta kamatha chikir lara ke thek set la pen ke chokli mamuni da to pan apuna cha asong ja pan kang vai du nang ja polo la pen a party panta ke jong nang ja polo pusi ni hen kan khan pachini po la si non nang tu pan kachuning ri bangke la lo che than pon bom no atok anu sedame nilitum sedame un anpen than pachini pon po pusar sedame un anpen bori pon po apen bori pon bom alali pandame kurwang thu anso se ke than pon thejia pan ana mangmo se hiu jumi hang pidun no asi penengwe dangkelang dum korte la peneng jitu man dame chuni rilo nang tum share ponita untik ilitum akhe dame non auwi pena bangke la lo ilitum ke thek kere auwi pusi tum chela kha pona po la pen ke charli anathu la pen kato kabe aron anathu dame ilitum kang cap pen kan chini pon nangji apona le ro kali protam te ilitum adet ke vier det po ingbo det po
lasi las so bang ke tum heno dak dia pot itum ke bang jida awo e pandame non pen bori kono na la pen bori lo pote itum kiu ni dia jala mabe itum un vekti lasi peneng we na kelang na porte la peneng jitu mana dame bang so dokso bang ke itum la pon se kan ton lo kado gabe panda ajo ke me kardo